arrest. Jatend bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka okwede mokalo uso mar kambi tudruok mar Safaricom kowacho ni kambino en siro mar weche tudruok kendo osekonyo ngima mar ji mathoth e Thurka. Kalonzo bende okwayo kwe kod telo makare makonyo e rito katiba ma pacho kae. Olose seche manoriwore kod familia mar Esther Nzasu ma en achiel kuom anyuonde e nyasi mar kopo mare mogik e kaunti ma Kitui, kama otene kod jotelo mopogore opogore mag duond burano kod mag riwruok mar Azimio la Umoja. Kwa hivyo wakati kama cha Mungu kikukia mzee alikuwa amepelekwa huko na mambo ya uuzaji wa Safaricom shares ambayo tayari wameuza, na wakati mahakama ilikuwa imesitisha for more than about 2 months, mwananchi wa Kenya amepata faida ya over 2 billion shillings. Sasa Ruto ameuza 204 billion plus 202 billion, hiyo ameuzilia mbali, lakini bado tuko kwa mahakama. Tukichukua mamlaka tuko na kazi nyingi sana, hata kuhakikisha wengine majaji ambao wanajulikana wazi. Wakati tulichukua na Kibaki alifanya ilaitwa surgical surgery ya mahakama, because mahakama Kenya hii ndio imebaki kama pembe ambayo inaweza kulinda maslahi ya watu wetu, lakini wengine, baadhi yao pengine watataka waangaliwe kiupya kama wao bado wanazingatia that oath of office of complete independence of the judiciary, because that is the last line of defense. Jadbura Maki Haru Ndidi Nyoro